kholum le boruak wap kara chendam thli ingai thinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan intan air conditioner range chikim kanran chhop chhuake dual inverter technology mang amanawangin akhole chakbeka tonei chinang renga avot chakbik hle current ero aren chem hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amanawangin gas leakage om thailo plus master ionizer HD filter an manawangin ihip tur boruak nat nale bol holaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG classic laya manthei hot and cold AC range chikim kanla nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment in kan pe theirenge LG air conditioners chendam thli distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ramhl North phone 0389 234 0590 Nguntai milong ai thak sakula hey kan chairman na ka soya ni jan te po kamuto rere hnem jing dar thumwela te choi do kana kalain phar duai ne ka ti ha chu tiang vel chu ne mar chu hun rei lo theng per mane ro chu katum thunganga thil pani power chungchang le education zirna chungchang ka soi do na ama sabera ka talan du chu tuirini hydel project chunjamani wangin ZPM sarkar chunga lom thu ka soini a congress party ang pen kan soini sela adikin ka ria kain bua saidan toite kan soyenga Mizoram powerhouse masaperi 75 DG kilowatt ania sangas go samruk le patnia chan mari thlanga dania aizola dania titia chu voini thlangin electric veng kanti chan kha aloni ta sanga jago samsari le panga mar su somni Assam State Electricity Board atangin Mizoram kha kanin dang vea PWD noya electric department kha aom ve ani khalam pangkha chu thui tak ka soi lovanga ka chier ka zirian angai nom ka ti thina power in total energy security power security hi congress sarkarina angai poimo ani ti hi kasoi duwa mitam takhian congress hi power ngai saklo wangin min ngai thina wena hian toite in kasoi fi donani karin todel thena turatan congress party nangai poimo em hi ania kanho dukalta te khan thei pato pin man la thin chuti chungin kan budget din hunle forest and environment clearance neite tin indiram economy le rampon tanga sum khonkha ahar sa em thina kan du thu sam kan hu tu te pokhan an thleng lo fo thina ni chuti lai chuan lo zir long to na hi tam tak aoma hey tuivol megawatt somni le panga somli le pani ti te west phaleng bulami ti te po hi sang ni som le pakhat amalam panga chu ka soi lovanga khata khan MOU kan hu tu ten lo jek dei to November ni thuma tin tlong megawatt somnga le panga west lungleng bulami ti hi CM Century Ferras Kolkata tenen sang ni som pani thariat ni soma MOU an lo jek to duna hian Central Water Commission in aboi pui me kani mat megawatt samsari le paruk routlang is bulami khi nip ko silong nen sang ni som marsu samni le paruka khan MOU an ziak to tuna Central Water Commission in DPR CMA ka hey Colodine stage 2 megawatt jali somrukte kol chobulami te NTPC na MOU sangni le pariata kan ziak to chimtui pi megawatt jaruk samthum le panga nip ko nen tildong lung bula hey pungona kanu to pa ma he me manga sangni som February som nile paruka MOU kan ziak to lungreng megawatt jaret som panga thingsai bula nip ko nen sangni som ma MOU kan ziak le lungreng le chimtui pi phechu barmaram achim dona wangin barma sarkar in India sarkar ne na objection te po iron siama chung le kha te chu ni jana te chung khanan hai le alung len thak len ka ria boni se khalam pangkha chu du tok le phot taila
Mizoram State Assembly hian vanei thlak dawin sang ni som pakhat March som ni le pahnia kan ho tu ten resolution min putlu tira chu chu ram mason na bul pawara kanin to del thena tura kan sarkar malak na ti hi alom om kan ti March som ni le pahni sang ni le som le pakhata Mizoram State Assembly resolution kapuluta thattawin kan ho tu ten an soi hova kan zawa in kan soya member ten lungrual takin kan pasa chu mai ni lovin khang assembly ka thu soi te kan jana kan an enlet le chuan voina kan chief minister zom tak pulal duma po hian he resolution hi aron komena anga inumati thule thati thu sarkar malangna lom thu asoi nge ni sangni somle pakhat mar su somni le pani a hian chu wang te po chu ani ka ringa kan malangna bultan ngal thei mai poni lo poisa don sa MNF sarkari na apek kir le hialto ZPM sarkari na an chun zoma voina a hlotlin na mel kanan muchota hi alomom takzetin ka ria tuirini hydel project atira chon megawatt somthum le pariat pechok thei turin kan siama maro chu kumsani som pakhat November ni thuma MSS Energy Limited Kolkata tenen MOU kan ziaka ahlo cham nuwa wapkos consultancy tenen thokho le in central power policy tharmil turin megawatt somni le palia kan titlema kan siam rem tani megawatt somthum le parit ka megawatt somni palia atlaniama achan chu hi Ministry of New and Renewable Energy Small Hydro Powers Division July ni somle palia thuchwa asiama megawatt somni le panga nuelam tan chuan environment clearance lak angai lo thule ol samna dang tam tak incentive kan nei thena turat wangin hengte hi tin hiamani tin chu mi nuwa phei chuan kumsang ni la somle pako March ni ria ta khan Ministry of Power in lekha ati chuak le a incentive tamjok power hydel project siam turte tan asiam zat le asiam manabi khein akong turte le megawatt tina poisa pek thei tur zat te thuchua asiam ani tichuan nichina ka soyang khan clearance le funding zon kha ahar sa mema tuiri la po khuan pusel ruala hunlai khan kelchal anti nimo kha khatiang keite chikhat khami kelral keite chikhat aw ma war ngot khan environment forest clearance kha kumli anti khotlai ni an lokala thing he miza thi achim chon khoyange adang in phunang helai ramsa te hi helai tuina chim chon khongain dang ti ringot te kha an boi puita a chu mai ni lovin kan budget hi atlem emani ti hi min an ngai tu ngai lo Mizoram sarkar budget hi claim te kan tar langanga kumsanga jago somsari le pan hi le somsari le pathum kan state assembly budget chu viable sa som pasari point somri le pakwani sanga jago somri le pathum le somri le pali budget chu viable se za som pakhat le point somri le pariat ani sanga jago som ko pathum le som ko pali budget chu viable se zanga somnga pali le point pali ani sang ni som pakwa le sang ni som nia kan budget chu viable se sing khat zariat somsari le pani point somnga le pasari along ni chota a chutiang kan budget claim awangte India ramin ramdang atanga poisa puk akonga thuile ahar sada wangte forest and environment clearance lak ahar sat em awangte in kan ho tu te hian Mizoram luilian te zong chu MOU te ziakin azir chiang turin phai company te central commission te po an lo tia document sam taka omani amai risoyang khan kan budget in atlin lo tin environment forest clearance ahar sa em ni masela helai ka soyang hian sangni sompali ate sompari sompako de chuan power ministry in renewable energy ministry in thuchua an siamta hedi chuan dik don lo megawatt som ni le pangachin chu environment clearance angai lo ite rampon asum khonnol samjok te an siamta a hei hian hun masalama power kan ho tu ten an vei em chunga du thusam kan thlen lo na chan lian ber ani tichuan funding source sang an zong chota a BRICS
khati la chuan Brazil te Russia te India te China le South Africa te ania chung in zom khom chuan New Development Bank an siama poisa an tho khom pung chuan khang ho rama khan project siamila apung tlem te percent ni te percent khatle chan vetin puk theidan siamila antia chuting chuan chumia chuan kan hu tu tin an deal ta a India sarkarem tinal India sarkar phalna vek ani India in chanvo anei ve awangin India sarkar phalna kan dil awangin min pompui to ti kan ria tuirini hydel project siamna tur chu mutur sa kan ni paper lama kim ma fel to chu wang chuan voina hian an pension nual tawang khati la power department sangni som pasar le som pariata kan chief engineer te engineering chief te kan SE te po khan kan chief minister pulal than ho lakha kapu alung phum ro na tan wadangu antia ni masala kan chief minister chuan poisa te lo thleng phot chela pathian le mi puisa ra kan lo let le don lom khun thara kan phu mangchu atia aphum ta lo kha ani sani som pariata kan sarkar ta khati lai khan tuirini hadal project atana estimate total estimate chu viable chezali samrukle panga ani tuju min pom saktoa tichuan sangni som pakwa December ni lia sanghaya New Development Bank Board of Director an meeting a chuan min pom sakto nu kha Environment and Technical Studies nei naturin US dollar noi thum India poisa viable chenile point panga vel a thon liwin sangni som pakwa minron pe ani document sa oma sangni som le parit Independence Day a chuan Chief Minister Pulal Than Hol a chuan lamwala New Development Bank BRICS tan puina mangin megawatt somni le pali tui rini hadal project tho tur ani thu Independence Day speech alo soi to a sangni som le pakwa Independence Day thu soya tila Chief Minister pujoram thang apoin sarkar lai puin viable chezili samruk le panga senatur megawatt somni pali tuirini hadal project min pompui to relute a natana ni yang tin Independent Day a alo soi to ani chuti chungchuan kumsang ni la somni June ni lia chuan Chief Minister pujoram thanga chuan technically le economically in a hlotlin arin lo wangin tuirini hi ti top turani atia poisa US dollar noi thum kan non to po chu an return le ta ani apoi tak zeta Congress sarkar malak na ni wange wona hian lo khop ta seng chuan kumnga kumruk kumsari akal to a kan la zo lo ni pan kan so trep ton karinga kumni kumthum no ate chuan megawatt somni pali za Mizoram sarkar le Mizoram mi pui ta tur kha kan ti pam tu ta apoi le in ka hia kan state project leo turani ti chuan kan ho tu 10 ruam man na in August ni som ni le pakhat sang ni le som ni le pakhat a po hian hemi chungchang tuiri ni chungchanga MNF sarkar ti top kan uizele chunjom me tura kan ngen na hi Aizor press club a press conference kan nei nge ani August som ni le pakhat sang ni som ni le pakhata ti chuan atoi zong in kumsang ni le som ni le pathuma chuan ZPM sarkar alo piang vele ta Chief Minister Pulal Duamale Power Minister de point he pato pinan umzui nin ka ria wena chuan a foundation te an leya na an thok tan don tereng maya zoram power ka in do del na turle security power security kane tura Congress sarkar in thei top kan lo chu anate ZPM sarkar in achun zoma a hlotlin na mel kan mu thei tur hi alom kan tia chu wangin wena hian ZPM sarkar chunga lom thu ka soyeni thei patop chuasela a hlotlin huna a chortu tur chu zoram mi pui kan nia za kan ta turani chu wangin keni pan kan enjoy zelanga tran pui emo fin chua an ngai na laya kan thei top kan chuang ti kan han soi atel ani panina chuan zirna chungchang ka soi duwa Mizoram zirna education hi politics khelnan
mang to lo turin MNF party le ZPM sarkar wena hian ka nge na ni Mizorama school masaber sangka jere samkole pathuma dinania sangka jere samkole pasaria klabunga dinani lea aizola samkole pathuma dinania sangka jere samkole pasaria klabunga dinani lea heng hi bengali school ani pathianian zofa tai min bangai le in ka ria missionary te minti loti lo seng chuan bengali school ka mun tam taka andin sowa wena chun dang le ke hi bengali toin kan pot jat mai theini zo na thak in una na kan ti te zo fa te in zum kho kan ti te po hi a har sa le in karing pathian kan chunga a tha em ani ti chuan kan rama missionary te lo tir ta a kan trong in zirna school ma saber chu april ni ni sang kha zera sam kole palia ke mani trong nge in aizola kan nei ta wena in khang hun lai te le khang chan chin te kha kan nan dap ko ma alung len thak le in ka ria chal tlang lal puthang phunga le dur tlang lal puem su kha zirlai ma saber an nia chung chan chin te po chu karil ru han soi zaw te po cha ko ma ni ma sela ka soi zaw lovanga ti chuan atoi zong in Mizoram a hian lower primary exam primary school kan tiang chi khan ni mayang chu sangkha chago pathuma exam na ma saper kan neya sangkha chago panga upper primary school exam na ma saper kan neya sangkha chago somle panga middle english exam na ma saper kan neya sangkha jari som kole pakua chuan aizol le lungle ni lo thingklang khuwa chuan school ma saper chu chingchi pa om nge ni sangkha jari som kole pakua kan soikan lenga sangkha chago le palia khan asam nuya kan loma sangkha chago som kole palia khan assam chief commissioner lokala mission school in zitina kha that em maya tichuan chimle ma rafanga sarkar school lodin zong zong po sangkha chago som kole palia hian mission kuta ahlan ta vek nge ni amaro chu district council te kan lo nei chowa UT te kan lo nei chowa sarkar kuta zoi zoin mo purna om chole ta wena chun sarkar noya kanam ta vek ani hi Mizoram Board of School Education MBSC hi sangka jogo samserle paruka dinania sangka jogo samserle pariata Mizoram MBSC kai thuen noya HSLC exam ma saper kan nei nge ani taka chu akhu kon ni sela chung ali ani awang chuan mi thiam an tlema wangin UT kan ni limate kondon tam tak congress sarkar pen nei thin zirtir tu ka metric pass urani line metric pass zo lo an tam an thiam thove an zirtir rei to e metric pass ai ngai ang uti te BA pass lo po BA pass ai ngai ang uti te kha kondon anei thin amai ro chu khovel lo thang zilian zela mithiam kan lo tam zela ti chuan adai mai ni lo kanin chu ta kain elta competition na satak alawam ta mithiam tam tak kan lo nei ta ni chunga chuan ziak le chiar thiam mai ni lovin quality education kha kan mamota ni umve kan thalai te khovel tu kera andak chuak mek ani Australia British England America tam tak anum to kan nula kan chuan vor pakhat phei chu ambassador in khu tam to kha tu soi tu chu ni la setan na che ni mo kan tu emenga tu tiang in nel na le mason na om lai chuan kan thalai ten thiam na anin el lain wana chuan kan unau MNF party tele ZPM te hian education hi politics khelnan an lamang thi ni apoi ka tia mang to lo turin ka nge na ni chan tam tak soi turoma ka soi tam longa thil pani ka chiang kuang dan kan soi nga school upgrade chungchang in Khandona vote zon na school upgrade hi anti fowa
MNF sarkar po khan school tam tak upgrade thina ni masala heti anga school upgrade vote jonnanan mani zirna ti chetule boina bulania tin minan vote pha chong lo kum sang ni le paria ta khan in khan don kuma in khan kuma school jathum somthum le pasari an upgrade an upgrade top ani pathian in lele wana siama lo omro se atiang do hian planning department finance department DPNAR department khalampang sarkar kalpung kha pakhat ma omlo sang ni le paria da khan school jathum somthum pasari an upgrade ta zirtir tu jani samsari pasari le thok tu dang za somthum le panhi in khan kuma an laboka hemiatan hian cabinet meeting voili march ni sari sang ni le paria da te june ni som ni le pasari sang ni le paria da te july ni riat sang ni le paria ta le may ni somthum le pakhat sang ni le paria ta te cabinet meeting an neya ato ber thok tu dang lak te peichu chief minister office meeting ti to pani june ni som pakwa sang ni le paria ta an neya post somruk le pathum an siam pelani chutiam khop chuan in khan don thali tlanga malama sela sang ni le paria ta mizoram a in thanga MNF chu tlemte panga mi king kha congress su somthum le pani kan king de ni kha chu wang chuan vote jonnana le ziuna ti chenana school upgrade hian omzia omlawani ti hi lo the to se ka du khop mai provincialize school samli le pariat an langkaya azuk edeta school jani le paruk an langkaya lamsam edeta school samli le pathum an langkai boka provincialize school samli le pariat an langkai chu high school som middle school som thum le paruk deficit middle school pani azok edita school jani le panga paruk an han kai kha school pakhat kha lo difang to lo top to school jani le panga an hlang kai chota higher secondary school som pathum high school ja som ni le pariat middle school som ruk le pali ani adok edet kan ti hi granite a full basic in la tin pay an la allowance si 50% an la bokani ti chuan lam sam edit somthum le par somriat le patumi higher secondary school som pani high school somthum le pali middle school somthum le paruk ania lam sam grant chuan higher secondary school hian kum khata noi khat le singa andonga high school le middle school hian kum khata noi khat le sing ni andonga ni ti chuan operation blackboard noi da zirti tulak zani som sari pasari kha anhun alo top towa sang ni le pariat june ni khata tangin state plan noya ananda top maya ti chuan cm one meeting chuan post contract post answer kha chunga lak tur kha ja somthum le pani anan cm boka chutiang te chu ni ka soi du chu school upgrade ringot zathum somthum le paruka khan kha khata sen su chu noi jali samli le pakhat sing ko sang ko zathum samruk le paruk Vibel chali le point pakhat ani tuju thakata an sen so turani zitir tu le post danga khan thakata nuai zaruk chuang an sen so tur oma chuti ne chuan kum khata hian crore samsari vel sen so turani mase hengi an sor khala kana pe mi alo ti chuan kan ho tu te an ro pui ka ti na mem chu an sarkar pe mi lo sang ni le pariat December la sarkar thar lo pianga khang ho kha financial year kan pek lo chuan a boy don sia party OB min ko khoma party president voi ni voi thum kan ngai tua chu mai ni lovin MLA rualin voi tam ta kan ngai tua a topa a khai khom na khati la kan sarkar are thei si leiba nga si kanti mi alo kum khata crore samsari chuang pek chho turan ngai bok si kha au phurome ema tin provincial a san ni phei chuan MR bilte mo DA bilte thil tam taka be bo man ni
kan mang ang makhat ila education minister pulal so ta kha amang ang ani khat ila ale khalo sem te kha mani chu ka hai chu ka lo lakol reng maya alung len thak le in ka ria ato pa chon kan chief minister jom tak pulal than hol chuan ti hian abu amoron bok ta kan ti chu nimi lo da nangan ti po nimi lo nima sela hunrei tak klom nga ya zirti tu na lo thok to te an nia hetia hlan kai ni hian khotlangin vok nen bong nen sial nen an lo lom ve to a chu wangin theitop choin han phur photila kan zongang lo le thudang ni se tin mor aron boka ti chuan dan ang nimi lowa school jathum som thum le paruk an upgrade kum khata viable som sari vel sena tur kha congress sarkar chuan arul ta poisa lo petani ka soi du mai mi chu katila khan congress sarkar khat he kan ti sakat chu po kan ti lo party pr pe kan siam karing lo tin khang ho school khan congress sarkar min ti sangani ti po hi an hiat po karing lo achan chi politics khelnan education kan man lo wangani kan ram le namta na tha zirti tu tam takumrei tak lo tho to lo thok to te khotlang nu le pai na anfa te school ta na thei pato pano tho to na dekha sarkar in i cho kang u tin kan chief minister in asoya ju congress party kal phung ani MNF unau te hian until ti kha hlok lo zia chu in khana MLA panga muni chawan antlinga an mureng mase makhop mai an sim du mi lo kum sang ni la som ni le pathum sarkar top dona september ni som ni le pasari sang ni som ni le pathum khan cabinet meeting an nei le a school jathum som li lai an upgrade le ta ni sang ni som ni le pathum september ni som ni le pasaria provincialize school za somriat adok granine ta school samnga le pani lam sam granine ta school za le pariat chung an upgrade te chu cabinet meeting te chu september ni som ni le pakua te october ni nga sang ni la som ni le pathuma te khan sarkar in order a chuata makve ngar asin mase amakzia sang ni le pare dang tho khan khati khop school jathum somthum somli provincialize poi za somri tania rap thak de wonia a sen so tam dan tur kha mase MNF khan thlin phami lo zilna ro chona chiat phana sa mitam takril runa zirlai te po zirti tu te po khotlang nu le pa te po mangang be dungin asiam thungani chuan zet pm lo sarkara kumni chuang zet akhal kuala dan thar the Mizoram Education Lump Sum Granting for General Maintenance of Private School Rules sang nila som nile pangate siyama February nili sang nila som nile paruka cabinet meeting in apom heng ani ichuan heng ho school MNF ina gazeta lo chu to si tehi Council of Ministers chuan voinga zet angai tua chuminua me ni som pare sang ni som nile paruk khan adu chin apomta a criteria te na man chu dan thar te siam ma se July ni som nile pani sang nile som nile pathuma criteria phachin kha phalo te po athen chu ngai na thiam na te ala nei thova school somnga le pani a provincialized ta ani provincialized nuwa press statement asiama kan education minister zom tak chuan sarkar sumin aphak tok le te na siam sa mangin ma anlak thu asoya amaro chu ngaidam annei thawani chu wa chuan voina zirti tu tam tak school tam tak chuan an ngaidam zinga kan tel velo ke ni chu anti te phung criteria lian beran man chu zirlai nei zat ani
vona chuan urbanization ana sajia kan ria aizol khopui dot chakjia te kan ria thingtlang tun ma khom thin kholian thin khom to lo khoram to te chakma le tui ki kuna an lo lualan to khuate atam to sia kan ria Mizoram mi puinu asom pani borvela hian aizol hian nuai nga don lai kan chengani urbanization ana sajia chu chut tung chuan chumi hre chung chuan ate khonga school no pang tam kha anan mang tatlat maya chu wangin hun lo ka le zel tura hian ti dang lamani lo phe chuan aizol khopuemo kholien deu khodanga zir chuak manglo in zariat zako in sang khat chin bak tan chuan sarkar school lu hi a har don le a kutna tok tu le mi khual thlenga school enrollment a anin ziak lutani lo phe chuan a har sa le donani Mizorama zirna siam that ahu burom le in ka ria kan zirchianga soitur tamang vena kan soiseng lowang kumsang dina somle palila somle panga khan minister zom tak puro luna howangai tu anain ang heta alalak theloni wangin higher secondary school big apo hian no pang metric pass antam zel si bi om to lo po som pakala som pania school an lem to bok si lo zirtir tu in dai ngai to bok si chu wang chuan MPSC kaltlangin contractin zirtir tu lak ni se ti alo rela sarkar party kan telmi alo MPSC in fair takin ala mase makde poi em chu sang di som palila som panga mitam tak exama MPSC interview a contract tlingte hi mi som ni don la chu vena hian da me pon la ni lo contract in lom reng ne masala ale lam joina soitaila sang ni la som ni le pathuma politics taka an provincial zinga chuan voina school somnga le pani chu sarkarin apum le tabok sia zirtir tu na lecture na an tho nuwa an zirtir ti pokha voina chuan an ai sarkar an lut ma chale jok don tinani chu heyen kan zirna le zirtir tu thoktu de inkara har sana tam tak asiama apoi tak zet ani vona chuan zirtir tu thathem ngai deute trong huai deute school chan deute chu transfer an di ta fo maya tuna chuan school mal association ang te poin sarkar le minister hi an mukha to le ani kalphung pa ngai chuan sarkar na thokte hi chan thatak omani lo chuan anin ben lu tur kholam te ni lo phe chuan an pension don kumni kum khata hian an transfer ngai to manglo kumrei tak sarkar aram dana thoka a pension mai don na kuma kumlea ain ben bel na turatan hela hi chuan omangai lom ti sarkar kalpung thin ania politics tel lo point sarkar na thok officer lian te point an now ti singa chu tiang siam rim te chu an kalpung thin ani tunai ro chuan kumni te kum khatlek lek service la nei te hi mun hladeu dewa ten chon chuaka chan om lovin kum khat nu aten la let le a buai ta em ani hi transfer and posting chungchanga kan ho tu de lo puitin zia hi alang phoin ka ria kan chief minister po khan lo ziak fo maya kapu hi chu a chhuwa chuan a subject a ama thak tu turanom lo kan mol pho don min the thiam mai ro kan tia ele a thi mai zela hei puro luna kan minister thin te kha atong view lo na azom ka ti chu wena hian soi chu na rem chang po nin ka ria transfer chung chang a hian thil dik lo tam tak ka mu ni chu wang chuan kan ho tu senior te lo zom je hi ka soi du ni headmaster kai te kha khupuya tu man da ngai lo aizol khupuya headmaster akai chuan thingtlanga hetin chuak nge nge tu zirti tu te po nine sevek tu mana dil pon dil ngai lo ni masela kan ho tu pa chuan min biak tir nge nge a pu bilal theng liana boral ta nupui hi primary school a head kai tu rani purin chana nupui chu high school a head kai tu rani an pasalte an van duenom to lo ram rong bol an thena jong lo mang to tu ten ni he chu zir tir tu association point the thiam ro o an pasalte ram le nam tan the pa top lo thok to ni
kavabia kapu khan min biak tira pu thlenga nu pui chuan enge nita tia kapi pu thlenga to box hi lova hei kapu in la pero tia tuna hian primary school he tai kai sang dona kan dan chi ria thingtlang khuwa turini ni masela aizol khupuya post claim te ru ka hian kan da don che a kavan lom kavan zak em ka thona school ngai po hian he romin ti ula ke chun ka ngam lo chu wang chuan in mi du sak nai thi them na chu ka thin luina vong rengang min da lo mai ro wati purin chana nu pui cho chunga high school a headmasterin kan hu tu tenanda zirti tu pan thati mem chu tiang chu kan ho tu te rilru ani tu nai ro chuan a che si loka tiang mai hian thil akal ta a kan ho tu te an lo in puitlin lei le mai ti hi voina zoram mi puin na katar lang du ani sang ni som le pasari July ni li khan chief minister pulal than hol hovin kan thu khoma secretary rualte finance minister khati line pulal so dani chungte zirti tu pension an tamzel don sia people teacher ratio a kan tlem zel don school khar nu langai don chu wang chuan zirti tu kan la ka ngai ni engtin nge sarkar sum tam takseng lovin kan la kangti kan ngai tu hova kan ho tu tena an rel chu contractin ilaila thingtlanga abik ten omsela kumnga kumruk nu de chuan an lo het ve theyanga an du na huna ten khona te ponom ve theyang chu te kan ti lo chuan voina school kharangai trap to chu wang chun chu tiang chu ni tiangu kan tia ni masela wan do thla te in thana lo na ya kan la man ta lova chu mi thran chuan MNF Sarkar Khan MR teacher tite zirtir tu lem phua chop ka timaya ming phua chop SCDP teacher tite tin voina ZPM Sarkarin casual teacher tite an lavele ta hei party ang nilawin zoram thalai tan hian apoi kati titop sila titolo sila ka duni achan chu heng entirnan SCDP teacher te hi Sarkar thara lo pianga kini chun SCDP kan nei velo in hlo tur bananga ni top kan thalai kan lekha thiam tet nei biet nei thingtlang ate kumthum kumli SCDP chalom to dekha bang top MR teacher kan tite po hi MR regularization scheme pon enjoy thailo DPNR thu chuin casual teacher te po chu tiang chu ni when at the higher secondary school attend lecture hi casual teacher check sing ni sangthum lo kum tin appointment pek tur zir lai tan po an zom lo zir ti tu zom na hi an ti boin ka ria tin sarkar thar lo piang le sela heng hi kan lak in ni lova in hlo tur kan da to lo budget ati se an bang le vek don kan thalai zoram thalai nula le tlangwal le khathiam zoram ta na thok vedu ezuna tan pon na thok vedu khang te kha bumin an mek nin ka ria ngnet turin interview te siam sela dan di teng la rose theisi lo mi ti lom nan le ming that nan alem lemin nge na tur chance om mi lovin casual teacher MR teacher SCDP teacher te an la te hi apoi kati SCDP teacher a kumli lo chang to a sarkar a inklaka abang top casual teacher a MR teacher a kumli dang om lenga sarkar a inklak lenga abang le to pang kha kan nula kan tlangwal le khathiam khan azir chua nuwa kumriat kumsom alos ringot au om ka tiltuk chuwa chuan party ang poni lovin zoram thalai le khazir mek le khazir chuak to thalai tan hian hetiang phua chop zir tir tu hi chu sarkar hian titop sela atakin la sela ti hi wena hian ka soidu ani zirti tu te dinmun ati zom lova thala le khathiam le train to de po adu hun ban thein asiama value sati chevek a hetiang thili congress in kan ti ve ngai lo le kan ti mi lo tur ani ti wena hian kan han soidu ani zirna hi siam thatle au purom hle in ka ria
ka ti kha vuna chuan thil tam tak soi tur ma kan soi vek seng lovanga common question ten an tia chang kan mel de that mel de win ka zot kul na sa aizol khopuya zirtir tu panga paruk som pathum nei common question an fa te po aizol khopuya selian an zirlai te po a har lo mai thei hey kan emila zom tak pungun na biel tuitum na ra zirtir tu panni nei te mo bolia zirtir tu pakhat angnet nei te adang net lo nei te tan aizola zo na common question ang an chan kha an tang ka pui nei ka hello reng reng chu wang chuan kalphung thar po hian zirna hi asua samna sa le in ka ria soi tur tam tak omin ka ria wena hian hetiang hi tilo sela kadu tak zeta hei kan richianga nichin ka soya sang ka jire sam kole pali mizoram school ma saper chu zar kutlanga mcdonald hila awama chaltlang lal ya durtlang lal te zirlai ma saberan ya high feel kan ti te kha school ta poi lo ni to lo lom le je dil ma din lo suan vek to thili en chen chun mak de do hi atam ne ni chu wang chuan zirna an ti chiat vek ma hian kalphung pa ngai kalphung tha zom sela congress party pathian lemi puizara alo sarkar chuan kan ti mi lo kumtin viable sa samriat sen na turpo kan putin khongoi na nen nongai na nen ron rela wona chuan khang sang ni le pariat sang ni le pakua khongoi chunga khongoi le chona poisan pek an chan chu te kha chan chuak lo sela wona provincialized demo upgrade kan ti te upgrade clock anam to kher lo wang hei congression kan ti ni ting kan tlang ngai lo reng reng ni ma sela document sa om chunga wanga wona hian upgrade thei te pok an ni chu wangin zirna hi politics khelna ni lovin kan ram le nam sem na turin kan zirla te maso na turin khovel tukwer anda indiram chunga indiram hundanga le khovel hundanga te po zo na thlak te zo fa te midang te ta na mal somna ani thena tur ta na cher chu thena turin mangse ti ka du le ya chu tiang tur chuan ka ngen po el pone se su tur kala nei nuala ma se ka soi to lo me a el pone se la vote jon nana zirna school suwa samte upgrade te hian vote a kenglo wona vote jon na thowin a thena khoi nan lan tira a thena dan angin an tia wona an criteria ang chuan in zakhua in zani khuwa chu anin kha pung le a an khuwa primary middle high school lu vek tur tu ma chualo tur zir chualo tur anti te ni lo chuan wona hian sarkar school a lut ve ngai don lo wani chu ma chun he an criteria po hi en non sela ka duwa mani loka kan ti 14 public private partnership ke ni chuan kan hun la khan atra kan ti board in enkol ro se saint paul se po a board in an enkol atra in school sang na chu kanon pe meng chu kauran school dang te po chu tiangin zirti tu lo kan pe ga in enkol ya thazok te kan tia chu tiang te po chu mani loka zpm sarkar chuan ppp mode an du thu le than ti thu an tlang au puya an tlang au pui nu che school sanga le pani chu anan provincialize le loi bok sia anum dani sia thi ma har le in ka ria voina kan han ta lang duani pathian le mi puizara congress party a sarkar chuan power ning nar kan thena turte kan rama zirna thazok kan chun zoma kan hun lai khan moc chairman amin da zok lai te khan british council ten ente in berimin aizola hian exam te kan bu sa chu exam pass te chu british sipaya te canada te australia te na se to en mitam takanum toni chu vai pathian lai mi puizara congress sarkar chuan thala te ta khovel thar kan chun jom le don kan hong le don ani jingna tha kan chun jom le don ani ti hi ka soi du ani kalome
Estonia 1 hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday 1 ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain 1 ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei de tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia 1 a hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e